City si Juicy, sir. Private hitman. Na ako'y mission nga ihatag si Moron. Copy, sir. All you want, I take it. Okay. Dapat karon, papatayin mo na sila. Okay, sir. Kay sila ang hadlang sa atong negosyo. I'll go ahead, sir. Okay. Good. Move. Sir, yes, sir. Bintaha. Ulit tao. Ito na ako spikas. Boss, target lock. Copy, copy. Patay, pre! May kalaban! Asa to Dabita? Murag sniper, pre! Katag ta! Bullshit ka! Ilisod-isod kunin mo! Ah! Boss, all clear. Good job, hitman. Balik na sa base.